Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فأما بعد بتن غلمنا يقتن بار قلوشة تربية قلوشة ربنا سبحانه وتعالى خمد سنة مقتول ربس Peygamberimiz Muhammeden Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kungillerin türünden çıkan salavat şerifelerimiz bulsaydı. Allah subhanahu ve teala illerimizge, günlerimizge, yurtlarımızga, meşitlerimizge hayırlı iminlikler, tınışlıklar, avrularga hayırlı şifalar, tevfiksizlikte, namazsızlıkta, dinsizlikte jürüşlerge Allah subhanahu ve teala tevfik, hidayet, istikametler nasip o meyeser kılsaydı. Muhterem gaziz kardeşlerim, mübarek olsun cuma günlerimiz. Elhamdülillah, Allah'ın rahmeti bilen hava turuşuna karamastan Cuma namazına kildigiz, Allah'ın yurtuna kildigiz. Bit aytdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahabbul biladi ilallahi mesaciduha. Yeryüzünde Allah'ın en yaratkan urunları olda bulsa meşitler dedi. Hem ve ebgadul biladi ilallahi aswaquha. Ham Allah Teala en yaratmagan jirler nindi jirler dip sorasagız ol bazarlar dedi. Şuna göre bazarga sıng kilip tiz çıguşlardan buluguz. Meşitke irte kilip sıng çıguşlardan buluguz dedi. Çünkü meşit ol Allah'ın yurtu. Meşitte silene vaazlar, meşitte okula hutbeler, hem Allah'ın kelami, Kur'an-ı Kerim. Bugün cemaat Allah subhanahu ve teala şu Kur'an-ı Kerim'de birgen en hayırlı sözlerini okuyup sizin bilen. Ama şu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala uza ayta Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah Teala ayta en hayırlı söz, Allah'ın sözünden kala en hayırlı söz. Mında hatta cemaat kim Arap dilini bile anlagandır. Ahsen diyen söz ismu tafdil. Yani ondan da hayırlırak söz yok. En hayırlı söz Allah'ın yoluna şakırışı kişinin sözü değil. Uylap qarağız. Allah yoluna davet kılışı, İslam'a indevşi kişinin sözü en hayırlı söz iken cemaat. Hem Allah Teala devam etebeyte ve amile saliha. Ele silev bilengine tugul, ele Allah'ın yoluna şakırı bilengine tugul, belki izgilik kılığız diye Allah Teala. Alar izgi gameller kılışılar diye. Ve kâle inneni minel muslimin hem eytirken o kişi min de Allah Teala'nın Müslüman bendelerinden deyip. Min de Müslüman. Bundan cemaat anlaşıla ki Allah'ın yoluna şakırışı bende ol peygamberlerinin
Enbiyelerinin hem murselinlerinin işin devamı kıluşu. Ecir savabı ne kadar zor ikenin bilseniz cemaat. Ol bit peygamberlerinin işin devam etuşu, ol davet kıluşu kişi. Musa aleyhisselam günlerden bir günü sıradı, ya Rabbim, eğer de min Firavun yanına barıp davet kıla başlasam, anın için mina nindi ecir dedi. Allah Teala aytti. Ya Musa, eğer de sen bir söz ışkındır alsan, Firavun'a bir söz, bir yıllık gıybedet itip yazarımın dedi. Bir yıl gıybedet kılgan kibik ecrin verirmin dedi. Bir saat gıylim alu, hamşul gıylimni taratu, 1000 rikatke karaganda hayırlırek cemaat. Şuna göre muhterem gaziz kardeşlerim, Allah Teala yoluna şakırışı kişi ol peygamberlerinin işin devam etuşu kişi. Cemaat davet kılı ol farz, her bir kişiye, her bir Müslümanlığa davet kılı farz, gıylimli kişiye ol farz. Ana galimler ayteler farz gayin deyip, her bir Müslümanlığa farz, kimnin gıylimi var ezrek bulsa da, yakınların, tuğanların, eti enilerin şakru farz. Allah subhanahu ve teala ayta, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Arağızda şunday bir türküm bulsun. Arağızda bir türküm bulsun. Yaxşılıkka şakıratırgan. Yaxşılıkka şakıratırgan. Naşarlıktan tıyatırgan. Hem izgilikka enditirgan bu kişiler diye Allah Teala oңышқа erişirler. Bunlar bəxitsiz bulmaslar diye. Bəxit yolu kaya? Gıylimde iken. Allah yolunda hizmet etüde iken. Şuna göre muhterem gaziz kardeşlerim. Koy vakitte turmuşumuzda türlü haller bula. Davet kılmasan ne bulam iken deyip sırav bireler. Davet kılmasan ne bula? Mana şu kitapta, Kur'an kitabında Allah Teala özü bizge cevap bire. Nerse bulasın ha? Davet kılmasan. Allah Teala Banu İsrail kavminin bir kıssasını kitire bizge. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah Teala şunday ayetler indirdi. Hameytti. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. Şunday bir avul bulgan. Ol avul Medyen bilen Tur tavu arasında. Ol avulun ismi galimlerinin köpçülüğü ayta Eyle diyen avul. Eyle diyen avul. Şul avulda yaşayan bir Yahudi kabilesi. Bu bula cemaat Davud aleyhisselam vaktinde. Şul Yahudi kabilesi şul avulda kaybir galimler aytalar. Avuldağı bulgan halkının sanı 70 minge yakın değil. Allah anatı avul deyip. Mene şunday avullar bulgan. 70 minge yakın halk yaşagan. Hem Allah Teala ayta Sırasin alardan, Yahutlerden, senin bilen yaşaytırgan, mene kara, bilesiz misiniz ol avul turunda Allah Teala bu avulunu nişetken, siz de tınlağız Allah'ın sözün iman kitirigiz sizin bilen de şulay bulmasın diye.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem eytesim kire cemaat. Eyte Allah Teala ves'elhum sırasinalardan anil qaryetilleti kânet hadiretel bahri. Ol avul turunda, ol avul dingiz yarı boyunda idi dey. Galimler eyteler bu Kızıl Dingiz deyip. Şu dingiz yarı boyunda alar yaşaylar idi. İz ya'dûne fissebt. Bakara suresinde de Allah Teala eyte bu turuda. Alar dey, Allah Teala kanunlaştırılgan şimbe vəhdəsin ütemediler dey. Günlerden bir günde Musa aleyhisselam vaktinde öyle oldu. Allah Teala takdim etti Musa'ya, eydegiz atnağa bir zikir tesbihka, gıybedetke bağışlağız bir saatine. Cumğanı takdim etti Allah Teala. Yahutlar şunda da karşı keldiler. Bizge cumğa tugul, bizge şimbe gerek deyip. Allah Teala eti yarar. Bahasleşme, rizalaş. Alar bilen bahasleşuda mağna yok barabir. Şunday halık bulgan. Mana Allah Teala indi bularga ite şimbe gerek eken. Şimbe günü boyu bir narsa işlemisiz, zikir, tesbih bitti. Bir narsa işlerge yaramay. Tolka zikir, tesbih. Bir narsa işlesen günah bola, zor günah bola. Şundan soň Allah Teala ite, alar şuşa şimbe vəhdəsin ütemediler. Hem Allah Teala'nın nичек sınadı. Alar şimbeden gayri bulgan günlerde balık tutalar idi. Alar balık bilen kesip iteler idi. Şunun bilen yaşaylar idi, satalar idi. Baralar iken alar balıkka, balık tırga deyip, bir zaman balık yok. Allah Teala bularını sınıy. Bular kiteler dingizin ortasına karmakları bilen tutup karaylar, ezgine ap kaytalar. Şimbe günü yar boyu balık tolup gide. Şimbe tulgan bula balık. Kapşık bilen gine kildin, tuturdun da gittin. Şurra'an diye Allah Teala. Tulgan bula. Ve yevme la yasbitun la ta'tihim. Şimbe bituge balık yok dağın. Kezalike nebluhum. Şulaydı biz alarını sınadık diye Allah Teala. Bime kanu yefsukun kılgan günahlar arkasında, fasiklıklar arkasında. Hazırında Yahudlar bahaslaşa başladılar. Nişik balık tuturga, şimbegine tula deyip. Eydegiz biz Cumğa günü kiş bilen tigi sitlerini koyuk, karbaklarını. Yakşembe biz anı çıkarabız. Şulay işlep karadılar, kilseler bir balık yok. Şulay tüzdiler. Şundan soň bular üç türge bölündüler. Üç firqaga bölündüler. Birisi günah kıldı. Hem aytdı. Qaragız ali, şimbedegine bayıp bulay iken, şimbedegine ol balıkты tutup bulay iken, kapşık bilen dingizge de şıgası yok. Eydegiz tınlamağız ol Davut'nu, tınlamağız ol Tavrat'nu deyip tınlamışa gittiler, hem günah kıldılar. İkinci tür deşmediler. No zikrin devam ettiler. Gıybetlerin devam ettiler. Üçüncü tür vaazladı da zikrinde devam etti. Ayttiler ol vaazçiler, toktağız, günah Allah Teala tıygan yaramay. Yahudiler arasında da dini takva zatları bulgan. Her vakitte da. Hem ve iz qalet ummetun minhum, şularının birisi aytdı. Yani vaaz silemevşiler, tikkine oturuşular, davet kılmavşilar ayttiler vaaz silevşilerge. Ey halık, lima ta'izun kavmenillah.
muhlikuhum aw muazibuhum azaban shadida. Siz нәрсәгә аларга багас сөйлисез? Аларга сөйләүдән мәгънә юк. Туктагыз әле дип. Менә кай вакытта урамда яткан исерек узам икән, яки башкасы, яки туганнарыбыз арасында аларны дингә чакыруыбыз тиеш, яхшылыкка, хәерлегә, яхшы сүзләр сөйләргә, яхшы изге гамәлләр кылырга чакырга тиеш без, без кай вакытта уйлыйбыз, буларны чакырудан мәгънә юк инде дип кул сылтыйбыз. Менә Аллаһ Тәала мисал итеп китерә, алай ярамый. Бездән тормый. Без фақат орлыкны шәшәбез. Без шәшүчләр генә. Иманны, нурларын шәшеп вәгазь сөйлибез. Әмма Аллаһ Тәала аны үстерәме, юкмы, ул бездән түгел. Уңыш Аллаһтан. Без сәбәп эшләргә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга да Аллаһ Тәала әйтте: "Иннaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Дөреслектә син яраткан бәндәңне дөрес юлга күндерә алмассың. Аллаһ Тәала теләгән бәндәсен генә күндерә ала диде. Без фақат чакыручылар, индәүчләр генә. Киләме, юкмы? Ул бездән түгел. Ла икраха фи дин. Диндә көчләү юк. Һәм Аллаһ Тәала барыбер аларны газаплаячак, барыбер Аллаһ Тәала аларны хәлак кылачак, каты газап белән газаплый дип әйттеләр булар. Нәрсә дип җавап бирделәр? Дәгъваттан тукталмаган вагаз сөйләүче халык. Алар әйттеләр: "Қалу ма'зирatan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun." Раббыбыз каршында бер гызыр булсын дип эшлибез без аны диләр. Шәт алар кайтырлар Раббыларына, һәм тәкъвалы булырлар. Без белмибез бит. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәала безне бастырып куйса, ник әниеңне чакырмадың? Ник әтиеңне чакырмадың? Алар кафир булып үлделәр. Америкада да бер кеше килде дә әйтте, Гарабстанга: "Менә минем әти-әниләрем кафир булып үлде. Кайсыгыз җавап бирә? Сез бит монда бөтенегез дини. Аллаһ каршында басабыз, ул бездән сорый: "Ник чакырмадың? Син бит белдең хидаятны" дип. Син бит дини идең. Эй, аларга сөйләүдән мәгънә юк, барыбер я Раббым дип әйтер кеше. Син каян беләсең? Аллаһ Тәала әйтә бит: "Лa'allahum yattaqun." Шәт алар тәкъвалы булырлар, шәт алар кайтырлар гынахларыннан изгелеккә. Менә кай вакытта без шулай игътибар итмибез дә, кыямәт көнендә шуның өчен җавап бирәсе була. Куллукум рa'in, һәр берегез көтүче ди Аллаһ Тәала. Ир кеше семьяда көтүче, һәм ва мас'улукум ан рa'яти, һәм һәр берегез үз көтүегез өчен җавап бирәчәксез ди. Без үз семьябыз өчен җавап бирәбез. Җитәкче үз астында булган хезмәткәрләре өчен җавап бирәчәк. Ул да көтүче. Пәйгамбәр өммәте өчен җавап бирәчәк. Имам мәхәлләсе өчен җавап бирәчәк кыямәт көнендә. Яума над'у куллу унасин би имамихим. Ул көнне һәр бер халыкны имамнары белән чакырабыз ди кыямәт көнендә. Һәм имамнар җавап бирәчәк. Имам булу җәмәгать ул бик авыр эш. Аллаһ каршында җиңел түгел. Кайберләр уйлыйлар, имамнар алар ашарга гына яраталар дип. Мәҗлескә генә барга яраталар. Әмма ләкин имамның вазифасы гаять зур Аллаһ каршында. Менә монда мин сөйлим. Һәр бер сүземне фәрештәләр язып баралар. Кыямәт көнендә алар шаһид булырлар. Мин сезгә ирештирдем. Хәзрәт сөйләмәде дип әйтә алмыйсыз берегез дә. Һәр берегез Коръән аятын ишетте. Аллаһ Тәала әйтте Әл-Исра сүрәсендә: "Ва ма кунна му'аззибина хатта наб'ата расула." Biz peygamber яки расул, яки илче җибәргәнчә кадәр бер кемне газапламыйбыз.
baribir Alloh taolo erishtirashak, ya radio, ya televizor, ya majlisda, ya masjidda, ya boshqa yerda, ya gazet o'qir, baribir Alloh so'zi erishanga. Agarda erishmasa, u javob bermas. Biz javob beramiz erishtirmagan uchun. O o'zining gunohlari uchungina javob berashak. Biz onun uchun to'liqcha javob beramiz. Hazratlar, imomlar, chunki biz hazratlar, imomlar deb aytam, g'olimlar, alar payg'ambarlarning davomchilari. Payg'ambarlar hozir yo'q. Hamda Alloh taolo ayta: "Falamma nasu ma zukkiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anis su." Alar biz isga tushirgan aybirni unutqash, ya'ni va'zlarini tashlagash, biz alarni halak qildik deydi. G'olimlar aytadilar, kim halak bo'ldi bunda? Mana shu ikki turkum. Birsaning Yahud qabilasi mana bu gunoh qilgan, ham va'z silamagan, da'vat qilmagan, ammo g'ibodatini davom etgan. Agarda biz qarab turamiz ekan, g'ibodat qilib qana bir narsa ishlamaycha, shu gunohli zotlar bilan bizda halak bo'luvimiz bor. Butun narsadan Qur'ondan aytaman, o'zimdan aytmayman. Bo'lgan shunday bir voqea, bir avulda bir kishi namoz o'qiy. Avulda bir kishida Alloh taolani tanimay, ulg'ina namoz o'qiy. Alloh taolo shu avulni ishirga amr etdi. Farishtalar kelib qarag'ash, anda bir kishi namoz o'qiy, ya Robbi biz ol avulni ishirga yarim ekan. Şol namaz o'qishi yurtindan boshlag'iz, chunki ol o'zi o'qiy, boshqalarga silamay. Boshqalarni indamay, ol haqliqni bila, haqliqqa indamay. Zeynep ibn Jahshdan so'radilar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zin. Afanuhliku wa fina as-salihun? Alloh taolo bizni halak etirmi, orabizda izgi kishilar bo'lsa-da? Alloh taolo bizni halak etirmi, orabizda izgi kishilar bo'lsa-da? Naam. Iza kasura al-khabath. Agarda pishroqliq gunoh taralsa deydi. Ham shul gunohni to'xtatuvchi bo'lmasa deydi. Shunga ko'ra u bek jiddiy bir ish, muhtaram aziz qardoshlarım. Va akhazna allazina zalamu. Aldık biz zalim bo'lgan, g'adalsiz kishilarni bi'azabin ba'is, qattiq g'azab bilan bima kanu yafsuqun qilgan gunohlari uchun. Bilasizmi endi g'azab keldi ularga? Alloh taolo aytdi: "Falamma ataw amma nuhu an", alar biz tiygandan tiyilmagaç, faqulna lahum, aytdik biz alarga, kunu bulug'is qiratatan khasiin, tuban siltilgan holda maymunlarga aylanagiz dedi. Alloh taolo kishilarni maymulga aylantirdi. Mana shu. Kishidan maymul tugul, kirisincha Alloh taolo aytdi. Darwin atpada aytmanda. Kishilar maymulga aylandi. Shunga ko'ra muhtaram aziz qardoshlarım, bu kishilar da'vat qilmagan, ham gunoh qilgan kishilar halak bo'la, bitinsa maymulga aylana, qutula faqat va'zdan to'xtamovchi kishilargina. 3 kun alar maymul bo'lib qishqirib jirilar. 3 kundan so'ng bitinisi podrяд o'lib bitalar. Birsiz aysan qolmay. Shundan so'ng dengiz suvi alarni osqa olib ketadi. O'z ostına Allah. Şuna ko'ra muhtaram aziz qardoshlarım, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a." Yaxshilik ham yomonlik bir bo'la olmay bir qachonda. Idfa' billati hiya ahsan. Agarda senga yaxshi nasharlik qilalar ekan, yaxshilik bilan javob ber deydi Alloh taolo. Siz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam turmushidan birgina misol keltirigiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nasharlik bilan javob bergan degan. Birgina misol. Anga ko'pmi yov ittilar, ko'pmi suktilar, majnun dedilar, qiynadılar.
Ул барыбер яхшылык белән җавап бирде. Чөнки яхшылык һәм начарлык бер була алмый ди Аллаһ Таала. Сиңа начарлык эшләр икән, яхшылык белән җавап бир. Фа изаллази байнака ва байнаху адава. Әгәр дә синең һәм аның арасында дошманлык бар икән, кәаннаху валиюн хамим. Синең даими кылган изгелегең аркасында, яхшылыгың аркасында синең якын дустыңга әйләнер ул ди. Уйлап карагыз. Шуңа күрә бер кашанда начарлыкка начарлык итеп җавап биргә язмагыз. Ул да бит дәгъват. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер кашанда дәгъватны күп сөйләп дәгъват кылмады. Ул үзенең тотышы белән дә дәгъват кылды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга охшарга тырышсак иде. Аллаһ Таала шул сөйләгән белән, шул вагазлар белән вагазланып, күңелләребезне паклап, сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язса иде. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. تستغفروه إنه الغفور الرحيم وسميع الدعاء